Yo, inilah three gangs, but I realize I could us talk about all the things from hottie to trending. We keep it interesting. Once you tune in, bro, you'll always be listening. Yo, inilah three gangs, but I realize I could us talk about all the things from hottie to trending. We keep it interesting. Once you tune in, bro, you'll always be listening. Yo, inilah three gangs, but I realize I could us talk about all the things from hottie to trending. We keep it interesting. Once you tune in, bro, you'll always be listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada semua Three Gangs, peminat-peminat, subscriber, penonton. Okey, kembali Bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Okey, kembali kepada kita Three Gangs. Okey, ni siapa? Asal kau gagak? Hai, I'm Aidil. Adam. And Shazwan. We're back. Dia memang every episode ada hal. Dia kalau opening dia ada je. Ada je yang tak kena Kita ada gangguan sikit tapi kalau korang perasan tadi kalau video dia macam ada twitch kita ada gangguan, ada negatif energi ya. Ya bapak-bapak ya. Ya rasanya begitu aja. Ya begitulah. Ya. Begitulah hendaknya. Seterusnya topik kita adalah Bad neighbors. yes, bad neighbors. Jeng. Apa sih? Three Jangs. Okey, ini tak ada mengena dengan siapa-siapa pihak. Okey, ini sekadar hiburan sahaja. Okey. Yes. Dil, Yeah. silakan. Aku. Bad neighbors, silakan. Kalau bad neighbors ni ada few lah. Tapi yang betul rabak ni ada seorang ni lah. Masa kita duduk dekat JB dulu Kau satu rumah kereta sampai 10 biji. Oi. Dahsyat kan? Tapi tu lah, parking bersepah tu. Tapi dia kira sebelah rumah dia, bukan Sebelah-sebelah. bukan Rumah blok sebelah-sebelah. Tak lah. okey. Rumah teres. Tapi itulah, kau rumah teres, lepas tu kereta sampai 10 biji. Dahsyat. Berapa orang tu tinggal tu? Yang drive seorang je. Parking dia, kalau dah parking dia aje. Kalau dah dapat tu spot, dia seorang je. Orang lain tak boleh masuk. Okey. Aku kena pula satu hari tu kan, balik kerja, kepala dah berserabut kan, dah penat apa semua kan. Ngam-ngam babe. Aku sampai, biasa aku sebelum masuk rumah tu, kebiasaan aku akan berasap dulu depan rumah kan. Kena pula tengah berasap tu, tengah layan mood sebelum masuk rumah kan. Dia pun sampai, aku terus apa lagi, sound lah. Sound. Orang tua ke? Muda ke? Dia dalam, dia tua aku berapa tahun itulah. Kira muda lah. Tak adalah tua sangat. Tapi itulah, kau satu rumah pakai kereta sampai banyak, yang drive kau seorang. Lepas tu parking bersepah. Macam jiran-jiran ni tak ada kenderaan agaknya. Okey. Jadi bila sound tu cakap apa? Dia macam, at first tu macam, dia cakap kereta aku rosak. Aku terus apa lagi, aku tak peduli kereta kau rosak ke apa kan. Tapi kau tak perlu lah macam parking kat tengah-tengah dunia kan. Orang nak keluar masuk rumah, nak apa pun, macam menyusahkan orang ke, menyusahkan jiran-jiran. Kalau kau tak menyusahkan, tak apa, kita don't mind kan. Tapi ni masalahnya, asyik-asyik kau je, bila aku. Okey, boleh. So tu je lah yang aku kongsi. Tak ada belum habis. Lepas tu bila dah sound tu Dah tu je cerita dia. Lepas tu habis-habis lah. dah itu je. Dia uruskan lah kereta dia. Alah, Dah tak pindah ada lah. kau keluarkan tayar dia ke apa? Tak ada lah. Aku tak Cabut jahat macam pintu tu. dia tak ada lah. Aku tak jahat macam tu tu. Alamak, tak adventure. Kalau kau mungkin kot, habis hilang kereta orang tu dia. Jahit tu tiba-tiba gaib dia. Tiba-tiba gaib kan, masuk dunia lain. Baik 10 pilih 5 je esok kan. Bukan masuk dunia lain, saya masuk garage lain. Okay, Wan. Alright, so for my story regarding bad neighbors is
Okay, so it's more on, okay, korang tahu kalau kita tinggal dekat HDB all this banyak-banyak ada orang yang suka karaoke. Okay, some people have very fancy karaoke system or karaoke systems in their home that can be super loud and extend throughout the whole block. Okay, so like for example, if they live on the 12th floor, but when they karaoke, you can be heard all the way to level 1 on the ground floor, and yeah. So that's my story. Okay, so for me, I guess it's okay, I understand. Your home is your private space, but when your karaoke can be heard by the entire block, is it still a private matter? Or okay. For in Singapore context, HDB the law states that 10:30 PM to 7 AM as neighborhood quiet hours. Oh 10:30 10 Wan. 10:30 Is PM. 10. 10. Kalau kau perasan, those basketball court lampu semua tutup pukul 10. Is 10. 10. Itu Okay, kahwin. according to HDB's website, I checked, it is 10:30 PM. Really? Okay. Penonton-penonton, betulkan kami. Tulis dalam chat box. Komen. Alright, so from my findings it's 10:30 PM to 7 AM as neighborhood quiet hours, and they advise residents to avoid noisy activities during that period. Okay, we understand if it's a weekend and you want to enjoy with your family karaoke throughout the day. Okay, okay lah, we have no beef with that lah. It's the weekend lah, we understand. Tapi kadang-kala macam it's for us it's hard lah, cause if you karaoke throughout the waktu-waktu solat Zohor, Asar, Maghrib pun kau lagau. Okay, kadang-kala kita pun macam tanya-tanya lah bukan nak cakap apa, tapi macam kita tahu yang orang karaoke ni orang Melayu juga, tapi waktu Maghrib pun kau lagau, main tak stop pun apa. So kita pun macam kadang-kala terfikir macam tak solat ke orang-orang ni. Okay, tapi okay lah, kita cuma this kind of the thoughts that come to our mind when things like this happen lah. Okay, so in Singapore, if you were to make noise past 10:30 PM and you were to get a noise complaint by someone, police arrive at your door for investigation, it is possible that it is automatically become an offence lah, and you are, I don't know what's the offence, the apa tu? Penalty. What's the penalty, but doesn't stay on my research. I didn't check. Okay, but you can still kena lah. So Aku rasa paling pun dia first time polis datang warning je. paling warning lah. Tu kalau okay lah, macam if one complaint, for the first ever complaint of this unit understandable lah, a warning is reasonable. But many times if people complain and again you still keep doing it, then yeah, I guess at that point you should be penalized lah for what you are doing. Okay, but yeah. Yes, so that's my story. Aku adalah Tapi experience kalau juga. kata apa karaoke punya mod dekat rumah ni dah kurang dah kan sekarang. Ada lah. Ada lagi. Ada. Macam neighbor aku tak ada pula yang karaoke. Yang bising aku rasa rumah aku je. Ada lah kat rumah aku daerah situ, don't want to say where, but Dia start daripada Y. Masalah ni neighborhood ni Y ni memang selalu ada. Kau pun duduk berjiran dengan Y. okay, it's a notorious place lah for I can say and yeah, so that area memang masih ada banyak juga orang karaoke. Aku rasa akunya block tu ada je dua jiran-jiran lah, dua tingkat lah, lain-lain. They exercise this karaoke punya practice every weekend with their family. Okay lah, suara orang not bad. Okay, boleh kata bukan yang macam hancur. Dia bukan asal nyanyi hujan bukan Dia bukan asal nyanyi hujan So far aku notice tak. Bila orang nyanyi tetap masih panas lah. Singapura masih panas terik lah. Okay, so for me, yes, that is my kind of my pet peeves lah when it comes to bad neighbours lah. Noise. Tak ada macam ni lah. Kau one of the day weekend kau organize lah karaoke-nya battle. Rumah ke rumah.
bawa mikrofon dengan speaker. Bayar stand kau diri dekat kapak tu je, kau pakai loudspeaker. I mean, okay, boleh juga. I mean, aku okay, to be honest, aku sendiri, family aku pun ada karaoke system. Kita pun juga from time to time akan, you know, turn it on and let our voices out lah. Tapi kita taklah sampai seteruk 11 malam sampai hampir dah nak midnight gitu. Okay, so adalah limit. Like, okay lah, if it's 10:30 legally, until lah 10:30. Janganlah sampai malam-malam. Orang nak tidur. Kadang-kadang orang, it's a weekend but still people want their rest. So yeah, if you know any other bad neighbors that acts the same way, let us know in the comments. Alright, that is it for me. Moving on to Adam. Okay, story aku is mine is not so teruk sangat. Cuma mine is more orang my neighbor ada anak lah. Cuma he likes to run on my depan my pintu sana lah. Your corridor lah. Yes. Then my door in front there's I put some macam kayu-kayu tau. So whoever macam jalan atau pijak, I can hear the footstep. Okay, so budak ni lari lepas tu keluar balik. Balik. Okay lah, sampai fed up lah. I wanted to talk to the father. Then lepas tu, then I get to know is the child is ni lah apa? On the spectrum. Apa spektrum? On the spectrum is slightly autistic. Yes, correct. On the spectrum. On the spectrum, that's what they call it. Aku tahu spektrum gitar. Itu gitar tong. For anyone that doesn't know, is a more pleasant way to say that someone is autistic. They are on the spectrum. Yes. So called hyper So bila when I get to know that, then I just okay, then aku maafkan dikau. So I just like okay lah, boleh lah. Lepas tu ada lagi. Malam-malam tu gong apa? Anjing. Alamak, tu lagi satu tu. Anjing. Dia Anjay. Okay. Then bila macam dia punya gong tu macam sounded like dia macam anjing besar tau. Tapi one day I got to into the lift, dia pun naik tapi owner dia macam dokong lah. Sekali aku tengok anjing tu kecil sebenarnya. Serius lah? Serius. Apa breed? Kau tahu tak? Chihuahua ke apa ke? Dia macam chihuahua. Tapi dia punya bising. Tak. Dia besar sikit daripada chihuahua. So macam aku tak tahu macam, aku do not know lah because I'm not into dogs. So I do not know what breed is that. Tetapi aduh, dia punya bising dia. Dia macam on a daily basis lah. Kadang-kadang macam Shopee datang pun dia gong. Dia jenis yang tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah punya. Lepas tu kau tak nak sponsor dia pergi sekolah? kalau ada orang nak sponsor jiran, okay, let me know in the comment. We may reach out to the neighbor and ask for permission whether they would like some support. Okay, jap, aku ada soalan. This jiran kau ni yang ada anjing ni, setaraf level kau ke level bawah ke? Dia bawah. Dia atas aku tak ada anjing. Kat bawah-bawah ada anjing. Ada lagi 2-3 lah. And always kalau diorang turun bawah sama-sama, mesti gaduh. Gitu. Macam very anjing dia tak bergaul dengan ni lah. They don't make peace with each other. Tapi dia nak kena faham dia neighbor tau sebenarnya. Jadi siapa-siapa dog specialist can let me know what can I do on this. Although it's not impacting my life, tapi dia macam noise pollution lah. Yalah. Faham. Pasal dulu aku duduk rumah pakcik aku pun ada satu rumah ni macam ni juga. Pasal kita tiap kali balik, kita nak kena pass by rumah tu. Asal dia dengar footstep dari jauh kan, dia dah gong mau mekak kata. Yeah. So benda ni macam nak hapuskan pun tak boleh tau. Pasal kita we are living with neighbours kan. Betul. So but I'm trying to think what we can do lah. And lepas tu kadang-kadang anjing-anjing ni kejar. Although dia on leash kan. So aku pernah nampak dia kejar orang-orang itu. Tapi nanti owner dia macam tarik. Macam very nakalnya anjing gitu. And yet we have limits on cats on in HDB, but dogs they have more leeway. But then we see all these like aggressive dogs and all this. Yeah. Then about cats apa I didn't really look up into it so much. What is it about? Okay, so for cats, aku rasa dalam Singapore sekarang you have until 31st August of this year pasang chip tu to microchip your kucing and register them into the registry lah, so that if they were to get, run away from the home, they would know
and they were to catch that cat lah, they would know who it belongs to and all that. So aku sendiri ada 3 ekor kucing, and aku dah go through the microchipping process. Berapa tu kan cost? Costing wise, they during that trial period they open it up free lah for anyone that wants to do it. They have volunteernya period tu lah. so the volunteer period basically siapa-siapa yang nak microchip orang punya kucing, they can microchip as many cats as they have. So because now they limit it to 2 cats at home. Last time whoever kept or pelihara kucing lebih daripada 2 ekor, like 4, 5 and above, they are allowed to microchip them and keep them for now. So moving forward after 31st August, the law will implement lah 2 cats, 2 feline animals per household, including dogs. But that's the thing, I'm not too sure about dogs. Pasal aku rasa dogs ada lebih, tak tahu lah macam mana, because for dogs they can be used as guide dogs, right? Yeah. So for people who are in need of guide dogs and all this, kita tak boleh cakap lah they are limited to berapa-berapa. But I need to read up more on this, because aku cuma tahu yang pasal kucing, pasal aku tak pelihara anjing lah. Aku cuma ada kucing, so it only applies to me lah. But yeah. Okay guys, let us know, drop in the comment what's the update. Kita sebenarnya malas nak baca, tapi let us know comment. Okay, to add on to that, aku dulu pernah buat delivery, kerja part time lah. So aku buat delivery, then ada orang pernah bilang aku, bila kau lalu rumah orang lain, jangan tengok dalam rumah orang. Jangan tengok rumah orang. Sunnah kan tu? Sunnah. Bukan macam is bukan ke itu something dalam Islam yang kita when it comes to coming to someone house, before that person jemput kita masuk, kita tak boleh nak tengok dalam rumah orang tu. Tak boleh jenguk pun, tak boleh. Bukan ke itu macam something to do, macam is a atau tahu apa, something haram ke something makruh ke? Entah. Adalah nak mengelakkan mata kau tu. Something like that lah. Mana tahu tuan rumah bini tak sempat pakai tudung ke apa. Something like that lah. Okay, so aku Tapi buat kalau aku tak peduli apa, aku dah ketuk pergi salam, aku tengok Okay, so aku tengah nak buat delivery. Because usually bila kau cuma boleh nampak rumah yang kat koridor habis, betul? Macam pada corner kau tak nampak kan. So jalan situ, okay, aku jalan, and I was doing midnight shift punya itu, because siang hari aku ada benda lain. So midnight shift, suka buat gitu. Tengah jalan lalu tu, so macam dia punya, okay, midnight satu. Kedua, lip dia dah lampu lap lip. Lampu lap lip. Wah, dah cerita hantu ni sekarang ni. Itulah, okay, jom kita berkala. macam cerita hantu. Okay, tak. Okay, so dia lampu lap lip lah. So I just like, okay, I don't know, think that kind of thing lah. So lip dah sampai keluar lip dia, jalan gelap. Lampu dia tak macam banyak sangat. So gelap, aku jalan. So tiba-tiba refresh back on my mind, kawan aku cakap jangan tengok dalam. Tetapi aku nak kena cari unit number. So aku tertengok, aku cari mana. Lepas tu ada satu tu antara yang koridor rumah tu, dia buka tingkap dia. So buka tingkap dia. So aku punya niat is, okay, so bila aku jalan tingkap dia dulu, baru pintu dia tau. So bila tengah jalan, I need to look up betul, macam tengok. So bila aku jalan tu, dia buka tingkap, aku nampak movement. Terus aku dengan secara natural, dengan naturally, aku tertengok siapa kat dalam. So bila aku tertengok tu, aku boleh cakap itu bukan manusia. Betul. Aku terus betul-betul jadi hantu ni. So ini bukan bad neighbours, cuma okay lah, just want to let you guys know lah. So bila tengah jalan-jalan tu bukan rumah kita tu, jangan tengok. Takut ternampak benda yang tak sepatutnya kita nampak. Just an add on for me lah. Just an advice lah. Yes, everyone. correct. Okay. Kita boleh aja buka cerita hantu sekarang. Now and now. Tapi guys, kalau korang ada cerita-cerita bad comments, let us know. Okay, reach out to us on our social medias ataupun WhatsApp. We will share again with your story. Betul. Okay, adding on to Adam's story, pasal tadi dia bilang cerita pasal dia jadi delivery rider kan. Aku pun nak add on pasal aku pun ada ada merge of 2 topic. Tadi pasal anjing dengan pasal delivery. Aku campur sekarang. Ni story aku Okay, so aku story. Dulu pun aku kerja sebagai Grab rider lah naik scooter, naik PMD nya. Aku tak ada motor tak ada lesen. Okay. Tak ada additional fun fact. Okay, so aku jauh siapa pergi.
Okay lah, add on cerita je lah, mana tahu Okay, ni pun tentang neighbours, anjing, delivery. Tiga-tiga campur. Okay, so aku tengah buat delivery lah. Aku collecting makanan dekat satu Cina-nya Western. Okay, Cina-nya Western, tak halal punya lah. The pick up order is, aku tengok lah kat Grab punya order, pork chop. Okay, Wow, dah. pork chop Wow, so aku dah. macam okay lah, this is a non-halal order. Aku siap pakai glove semua, pasal aku memang pantang lah nak pegang makanan non-halal ni semua. So aku siapkan bag yang non-halal punya, masukkan dalam bag, right, pergi tempat ni. So aku tak perasan pada waktu aku collect makanan tu tau. Tapi bila aku sampai blok tu, aku tengok dekat app tu, nama yang orang order tu, Melayu. nama Melayu, Muhammad something. Okay, so aku dah macam sekejap, ni order nama orang Muslim tapi order pork chop. So aku dah macam okay lah, tak apalah, mungkin kawan dia ke minta dia tolong order ke, Grab app dia rosak kita husnuzon je lah Jadi okay lah, aku sampai rumah dia, unit aku dah slowly aku cari lah unit number. Okay, another one thing is orang taruh unit number tak clearly kat pintu tu, susah sikit for delivery riders nak make sure that is clear. For delivery rider, saya nak kena cari unit number ni, salah satu benda yang penting takut salah order hantar. Okay, bila aku dah sampai ni unit number ni, aku cari, aku tengok rumah Melayu, ada ayat, ada apa, kalimah Allah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Aku apa lagi, Assalamualaikum, pak keluar anjing. Aku cakap, why asal ni keluar orang India weh. India. Siap. Aku dah macam, jap, apa ni? What's going on? Aku fikir salah unit. Check betul, unit betul lah, kira aku kasih. Okay, enjoy your food. Apa lagi, aku cabut lari lah. Saya ada anjing besar lah, saya anjing dia, anjing hitam duk, macam hound gitu. Hound. Aku tak tahu apa breed lah, tapi besar, bapak dia. Okay lah, additional story pasal bad neighbours. Grab delivery rider dengan anjing. Anjay. Okay, ada HDB kita ada limit size kan. Okay, my understanding is kita ada limit size. Dia kalau macam tinggi berapa sentimeter, it will not allow. You have to go to the landed property side. Kita ada dia punya measurement, tak salah. Apa benda ni? Dia punya anjing anjing. Size anjing dia. Ada? Ada. Oh, Because kalau besar ada- macam harimau tak boleh bela lah. Okay, kalau ada apa-apa story boleh komen lah. Kita. Okay guys, apa-apa daripada kita semuanya lah ada hiburan. Okay, tak ada kena-mena dengan siapa-siapa pun. Ada kena sama ada yang hidup atau yang mati. Betul. Okay, alright. Okay, share lah dengan kita story-story yang apa yang ada. Okay, let us know, we will read for you. Okay, Wan, anything else from you? Nothing from my end. Nothing from me. Okay, sums up again our, how many episodes is this? This is our sixth episode on bad neighbors. Okay, looking forward as normal. Looking forward to our next episode. We shall see you again from Three Jangs. Yo, ini lah 3 Jangs, but I realize what can us talk about all the things from hottie to trending. We keep it interesting once you tune in, bro.